bazar thlir tu te chi bai ule voin hi August ni som pakua in rin ni ani a nimin khan Manipura zone ha thak tlangwal pathum ka hlum an ni le a he thil thleng chungchang ba ka Manipur lam chanchin thar dang kan soidon ani nimin khan Ukhrul district Manipura kuki khuwa thawaya chuan mi pathum ka hlum an ni a he thil thlen dan chui tur hian Ukhrul district DC rangnamei ar peter chuan magisterial inquiry committee din ani thu asai hetinga in thana thlen hun hi nimin jinglam darli le chan bevel khani a silai met puak tu te hi tu te nge an ni hriat ani lova Ukhrul district SP Ningsem Vasum chuan silai keng miswal te hian thawai kuki khuwa hi khothlang lama tangin an lut ni in na soyani nunna chanta mi pathum te hi kuki village volunteer te ni in soyan ni a an mani hretu te nan ni nan soidan chuan jamkhogin haukip kumsom ni le poru thangkhokai haukip kumsom thum panga le holenson bai te kumsom ni le palimi te an ni a nimin jingdar li le chan vevel khan thawai kuki khuwa hian silaya puaka he khothen oma om tangkhul na ga khuwa om te chuan silahi pol pakhat chau ka nilawin lamtang oma in ka na an thu an soya darkar khatvel lai silahi ari ni in nan soi thawai kuki khuwa hi Ukhrul district headquarters satanga kem somli pasari vela hla om mania silai ria re nuwa police ten thilom dan an fi ana chuan hengmi pathum te ruang hi mu ani ta a silaya ka hluman ni ba ka hian an rong hi chemhriam tak manga sa ani boka an kun le ke tarani bok ni in official te chuan an soya ruang te hi nimin khan Ukhrul district hospital a postmortem tura thon an ni anti bok hengmi pathum te thattu hi Manipur phaizol lam helpol te an ni rin ania mei thla tanga Manipur boina in tran to khan amain Ukhrul district a hian boina le in thana la thleng ve mi alawa tunhi Ukhrul district a in thana thlen voi khatna ani heti la hian nimin ve khan Thobal district a yeripok khuwa mi pathum chu an chon veilama ka ania hei po hi tu te ti nge hriat ani ri lo heng civil mi pathum ka hliam te hi muslim sa khobe tu te vek ni in police te chuan an soya an vai hian rui hlo ti thin le zuar thin an ni an ti a police te chuan heng mi te hi Mohammed Musharraf kumsom ni mi Mohammed Ruhi kumsom pariat mi le Mohammed Warid kumsom ni le palimi te ni in an soya an vai hian yaripok khuwa vek an ni hetinga heng mi pathum te ka an ni hun hi nimin chonhudan ni le minisom ni vel khani in soyani a an vai hian yaripok health center pan pui ngal an ni a an nuwa Imphal lama enkol chunjom turin phurle ngal an ni thu police te chuan soin he thil thlenga wang hian police te chuan thu boy an ziak luta he thil thleng hi engpol mai nan ti ani thu an la soi lo ani nilai ni khan Manipura Kukizo MLA som te chuan Prime Minister Narendra Modi hna lekha thonin Tlangram district te tan hranpa in Chief Secretary le Director General of Police DGP te peturin an ngen heng MLA te hian Manipura Tlangram district panga te enkol tur hian CS le DGP emo an tluk puiro rel tu tur a hranpa post thar siam turin Prime Minister hi an ngena Manipur Tlangram district panga te hi Senapati Tamenglong Churachandpur Chandel le Ukhrul district te ani Kukizo MLA te hian Manipur state boina wanga harsatna tur tlang mi te chanpuinan Prime Minister's Relief Fund atangin chengwei bel chezanga an phut bok Tribal MLA som te hian Prime Minister hnena lekha an thona hian point pakwa an ziaka mei ni thuma boina chu atang khan Manipur khopui ber Imphala Kukizo mi sarkar na thokte sumdong le in lo fa te chu meitei hovin na satakin an beya anin le lir theite hal sakin ti du da na satakan tuarani antia Manipur University a Kukizo zirlai te chu soisak ania an hostel atanga hnu chuani in soisak te pong sual te le tha te ania hei hi tun thlengin alare lawani antibok an soizel dan chuan MLA te me upo zo an ni chuang lova Thanlon constituency MLA Vungzagin vai te le a driver te chu Chief Minister Bangla a meeting an kal holam chu meitei hovin lo soisa in a driver chu tha ania MLA po hi na sataka soisa ka ni hnuwa thi anga in an kal sana
vanai thlak takin vaite hi thilovin sipaiten an chara New Delhi lama enkol anita a hei mai hi nilova cabinet minister pani leptau hau kiple nemcha kipgen tepo anin hal sakan ni antibok hetinga kuki zo namte chunga thei topa kut thlaka anthil nei te ruk saka anin le biakin thleng hal sakan ni hnu hian tlangrama kuki zo khuata chu bei an ni le ta a hei hi chief minister Biren Singha kai hroina hnuaia thil thleng ani kuki zo mi puite tan chuan Imphal phai zol chu thina ruam Valley of Death ani taringota kuki zo mi te tan Manipur khopui ber Imphal chu kalngam na chi ani talwa sarkar na thokemo zirlaimo engtimi tan po kuki zo mi an ni hrim chuan Imphal le Phaizawl district dangte chu a him to lova he thil hlo om tak hi state sarkar malakna wanga thlenga ni miawa wangin kuki zo mi puite tan chuan thlamon na om to ngai don lo ani kuki zo mi te zinga IAS IPS MCS le MPS te tan po thina ruamani tlat to wangin Imphal phai ruaman han tho le ngai na om to lova chumai ba ka chuan tlang mi te omna district a ro rel na fel taka om theinan chief secretary emo atluk pui emo post siam thar nge yangaya DGP emo atluk pui emo post tele civil le police department a senior post te po Tlangram district tan mi puite ma khuwa tan ran pa siam angai ani antibo prime minister hnena le khathon tu te hi saitu MLA hau kholet kipgen tengnopal MLA letpau hau kip Churachandpur MLA LM Khaute Kangpokpi MLA Nemcha Kipgen Tipaimuk MLA Ngursang Lursanate Saikot MLA Paulian Lal Haukip Singhat MLA Chinlungthang Henglep MLA Let Zamang Haukip Saikul MLA Kimniaw Haukip Hangsing Le Thanlon MLA Vungzagin Valtete Anni Hetianga Kuki Zo MLA Somten Prime Minister Nena Lekha an thelu chungchanga hian Nimin Khan Manipur Chief Minister Biren Singh chu angai dan zo ania democracy rama chuan mi tu te point zalen takin kan ngai dan kan soi theialom ti chawin na changani hetila hian Biren Singh chuan Manipur boina wanga Myanmar lama tlan chia mai tai mi zani som pani te chuan Nimin Khan an khuwa more chu him takin an ron thleng ti soya heng mi zani som pani te hi Indian Army te malak na wanga him taka an khuwa thleng theian ni ti in sipai ho tu te chunga lom thu a soyani bazari lo thira wangin kan lome